Kitabu cha Hesabu mlango wa 10. Tarumbeta za fedha. Kila Bwana akinena na Musa akimwamba, mtengezera tarumbeta mbiri za fedha za kusanya uzihumire kwa ihira atumaze mtunganoni na kubandira kambi zosi mbiri zipigwaho atu osi mandatunganana mberezo homlomo wa hema ra mtunganano ele kipigwa mwenga tu o vilongozi yana atumia ambari za Israeli hakeye manda kusanyika mberezo mriro wa kumanyisha kuna hata arupigwaho makabila garigo piga kambi upande wa ngombolero wa zuwa ngandauka ukipigwa hiri amaro piga kambi upande wa kwa mwaka mandauka kila wakati hapigwa mriro wa hatari atumandauka elewai hao atuma kusanyika mwenga undapiga kivingine alombea nyumba ya Haruni ndo mande yopiga za tarumbeta ririri ndakalalagizo ra kudumu kwenu ninwi na vijazi vizajo mwendaho vihani kuhehana hadui amoneraye kaiza inti yenu mdiofika mdapiga mriro wa hatari mkihenda visho Bwana Mlungu wenu anda mkumbukira namu okole kula kwa maadui yenu pia wakati mdiho kalamu na raha wakati wa siku kuu zenu zilizoikwa na za kuzungwa kwa mwezi mdapiga tarumbeta zulu za sadaka zenu za kocha na za dheri vivi ndahendiani mkumbukire mimi ni Bwana Mlungu wenu. Aisraeli mana ukasinaye kaiza siku ya mirongo miri ya mwezi wa hiri ya mwaka wa hiri roi ingura uko zulu za hemara ushahidi baya Israeli makimbola kula nyika ya Sinai machenda haria na haria muhaka roi inguru imako nyika ya Parani kwa mara ya kwanza mauka kwa amuri ya Bwana ukirira kwa Musa Mario kala akwanza kuuka ni vikosi vilijo kala chini ya bendera ya mbari ya Juda mbomu wao were ni Nashon mwana wa Aminadabu na mbomu wa vikosi jambari ya Isakari were ni Netaneli mwana wa Zuari mbomu wa vikosi jambari ya Zabuloni akikala ni Eliabu mwana wa Heloni bairo hemariki ngolwa alukolo la Gerishoni na Merari makiritukula na makianza kwenda vikosi vilijo kada chini ya bendera ya Rubeni vikituwiriza mbomu wao wore ni Elizuri mwana wa Shedeuri vikosi vya Simeoni mbomu wao akikalanishe Lumieli mwana wa Zurishadai na vikosi vya mbari ya Gadi mbomu wao akikalani Eliasafu mwana wa Dueli Wanyatu alukolo la Kohati makianza kwenda kunomaza tu kulajo vitu vieri hemawere aniri ikwe kabila ao atualukolo la Kohati kama zafika makituruiza ni vikosi vya bendera ya kambi ya Efraimu mbomu wao were ni Elishama mwana wa Amihudi vikosi vya mbari ya Manase mbomu wao were ni Gamalieli mwana wa Pedazuri vikosi vya mbari ya Benjamini mbomu wao akikalani ya Bidani mwana wa Gideoni mwisho kamare kuuka were ni vikosi vilijo kala chini ya bendera ya kambi ya Dani mbomu wao were ni Ahiezeri mwana wa Mishadai vikosi vya mbari ya Asheri mbomu wao were ni Pagieli mwana wa Kirani na vikosi vya mbari ya Nafutali mbomu wao akikalani Ahira mwana wa Enani hivi ndio vikosi vya Israeli vilivyouka na kwenda bai Musa akinena na mlamuwe Hobabu mwana wa Rueli Umidiani mteza wa Musa akimwamba atusisufunda kwenda kuria hubwana riko amba andahupa indeho sina sufunda kuhenderato kwani Bwana wa ahida andehenderato ya Israeli Hobabu akizigizi akiamba hata bule sinda kwenda mino ninenda kwehu na kwa akwehu Msaki mwamba na kuvoyo sihuriche uwendi umanya yeho hakupiga kambi monyika na uwendi ndiye kala matogehu baifu chenda hamwenga choki izo Bwana ndi chofuendera anda kuhendera nawe kona makimbola kula mrima wa Bwana na machenda kwa muda wa siku tahu kwa siku zizitahu sandukura kila ganera Bwana ratangulia kwa malira hatu hakuoya marahombola kwenda na mtsana roe ngura Bwana rakala zulu yao bai wakati wos rosanduku ruhomboza na kwenda Musa wera akamba kae Bwana rungarara mahaduio
namatsamuke mazi okumena namakuchimbire sanduku roima Musa wakala kamba ewe Bwana auyira Israeli maalifu na maalifu. Ni hayo tu.